Shalom, shalom na kusalimu katika jina la Yesu katika siku ya leo, nikiamini kwamba uko salama. Ningehitaji nikuambia kwamba Mungu yuko pamoja na wewe na Mungu anakupenda, lakini usitangaze ushindi na utapigana vita. Jifunze kwanza kushinda vita ndio utangaze ushindi, kwa maana watu wengi sana wanatangaza ushindi, wanatangaza wameshinda na hawajajua kupigana ama mapigano itakuwa namna gani. Lazima kwanza Daudi atoke katika shamba aende apigane na Goliati. Atakapokata kichwa Goliati ndio atatangaza ushindi. Usitangaze ushindi na haujashinda vita ama haujapigana, kwa sababu unaweza kushindwa ama unaweza kuweza, na jinsi ambavyo utashinda vita inalingana jinsi ambavyo utajiandaa katika hiyo vita. Wacha Mungu akutie nguvu kwa sababu ya vita inayokutangulia. Wacha Mungu akutie nguvu kwa sababu ya vita ambayo iko mbele yako, ili utakapoenda kupigana Mungu akuwe pamoja na wewe. Mtangulize Bwana katika kila jambo, mtangulize Bwana katika kila kitu. Yule ambaye anakuinda usimuinde, lakini wewe jiandae ukijua kwamba kuna vita ambayo inakuja mbele yako na inatupashwa tuishinde. Barikiwa kama